Mugi ni mutare leu tafarira ya taukirwo nirikite gukinya hakuja leu tunyamo twi muoyo ni ukite ni tando wakwe utaukirwo makirio horo wigie mirimo thero na shubeni niritonekaga na maitho nicio cells and microbes na ruthiomi rwa gikuyu utaukwo na njira nyandanduku njitanagira na mutaramu Grace Gifoi oro muthenya wa Saturday agigotiriria kumenya morutani maingi megie thero mirimo na njira ndikiru kuhoro makiria kana kiuria wina kio no utwaririe kwetukira kuria kwa Uge Media Facebook page ona kana Facebook page ya tunyamo twi muoyo nduka hatuko ukothome makiria no taukirwo kuna. Thank you very much. Asante sana. Karibuni sana thini wa tafarira ya taukirwo. Huko niko watonya mutwi muoyo na tuko tukiareria maundu megie cells and microbes. Nije tawo Kimani wa Ema. Na nije teka Kathikei. Karibuni sana. Nitwamukaribisha guko watonya mutwi muoyo. Muke tuthome hamwe na inyu uhoro wegie cells and microbes. Karibu. Huko tukoro tukimuthomithia na twako tukimenegera information kana information ciigie biological cells iria citumaga iria ciakaga kindu giothe kiri muoyo kana kiumbe giothe kiri muoyo na ni ukoraga indo icio cimo ni cikoski affect on indo citako microbes sometimes no cikoski affect on microbes so nikio tu interested gukorwo tukereria ndereti eno nigetha ugakorwo gitaukwo makiria na ha tukorwo tukiurania niki na niki na muthenya wa umuthi twi ha nundu wa kwe muthikiriria ni tukoragwo na mutaramu Grace kogwo we free koria kiuria giothe haria ni gucokeria yes na tukorwo tukiuria ciuria ciothe iria muturitie kogwo kiundu giothe kira tura discuss haha ni kiria we uturitie kogwo thina mbere gutwirorera nigetha mundu mothe makorwo makiri sawa sawa na gwiciria umuthi turakorwo tukimurika mwiroreri umwe kana muthikiriria witu niwe watwaririe twaririe horo wigie kindu gitego fistula na niyo tada tumiariria niki na ngwamba before tuingirite ri andu ingi manakorwo makigweta fistula na andu ingi makorwo makiuga ni kwaga break ya mathugumo ukaga break ya kioro kinene ukare muno go control Dioi we wa tronijoni wikete thuthuria 1-2 maugaga tugagiririo niki before to get to the main topic. Okay. Ondori giugo horo wigie fistula. Yes. Fistula ecungagiririo ne brother gukorwo eruse na nyonaga kaige kana according to experience area nyonete nayo nyonete ta affectigi mwana wa mutumia kana mwana wa muiretu muno muno Wow, koguo ni wega ndera tumenyeru fistula niki gicungagira niki githia na mbere na riria waigwa fistula ukamenya niki githia na mbere haho gwiciria kindu kia mbere tukambiriria kwambiriria kuga fistula niki ni fistula ni kindu kiria ni connection area itafataranitie kana connection area tari normal itari na njira yagereire gatagate-ini ka ciega cia mwiri kana kiga kana kindu gitagwo mikia ya thakame kana kindu giothe kiga nini ndu ici igire twako tukigweta koguo iyo niyo itagwo fistula yes na otoria towe mere itu ni koragwo organized kana ni koragwo efange wega ina mifango yayo koguo thini wa mere kana ciega cito cikoragwo ci separated na ugakora ni organized na njira iria fataranetie kogwo undu uyu kihanika ri injury yambagiriria gu connect ekambia gu connect organs ici na njira iria itafatie for example ni turako tukihana example haha no nyende bicirie kana mwiroreri wakwa wike mathabu maya ta imagine we kwina connection kana kwina connection iria tafataranetie ta for example he kindu gitagwo colon na mara na ringi na mwiri-ini taru surface of the body ni kuwa ta iguru wa mwiri si iguru wa mwiri niki kingithie na mbere taru for example taru ngikora indo ta icio igiri ni cintanite
ni urakora ati kioro kinene ni kigwetha njira iria ngiumira kugikorwo ati tondu ngwiciria ciuma from colon to intestine ingikorwo ati gutire na njira iyo irathi na mbere ri uguo ni kuonania ati kioro kinene no nginya kiretha haria gikumira tondu hena complication hari indo icio igiri kugigia na injury kana kwina kaundu gathie na mbere kahinda kana gatuma undu ucio cungiririo ni gukora hena no nginya irietha haria haria kioro kiu gikumira tondu hena haria kioro kinene kiumagira ri kingukorwo ati gitikuona njira iria bataranitie ri so no nginya kiretha njira iria ikumira niyo niguo igwa mundu ni arora kindu gitagwo fistula tondu menye riu ungihuthira njira iyo ya kioro gikiuma ri ni gukoragwo na mitaratara tondu ni ukuhota kuhingiriria kioro giaku ni ukuhota kumenya niki hakuhi no riu kigukorwo kwina complication thiini wa mwiri waku ni ukuonekana ati ona we wakora ni kiumire kioro ni kieherie tondu kwina complication thiini wa tumite digestion tondu rio the ni kinyitanite hena kindu kiage na complication yes na example yo ege tukauga ni kuri connection thiini wa mere thiini wa artery na mekiha na thiini wa lungs kana mahuri gugakorwo arteries ni cikuaga thakame cigatwara thiini wa ngoro kana veins niyo mekiha na cio veins citwaraga thiini wa ngoro nima haya riu kiria kihanikaga thakame yambagia kumix na thakame yambia kumix undu uyu ndupikigi up enough kana duoyanaga enough thiini wa organs uria gubataranitie kana thiini wa lungs taru hau agwetari atari ciri cirutaga thakame kuma ngoro-ini cigatwara mwiri-ini nacio veins ri nicio cirehaga thakame thiini okay vein ri nicio cirehaga thakame kuma kuri ngoro kuri mahuri so that means how hena ni oxygen iratwarwo so kuko kuna complication ya arteries na veins ugo ni kuga atiriri thakame ndikuhota kuoya oxygen irehirwo ni kindu gitagwo veins tondu kwina complication kuko kuna complication icio ri no ukore kwina maundu marathi na mbere thiini wa mwiri matabataranitie kindu kiu kingi taru for example ri ni ukoraga thiria mwana arakorwo agiciarwo kana thiini wa kiga gya kugia uciari kingikorwo ati kwina complication through bladder kana thungi nduke kana yetagwo thungi etagwo irikuwa mathugumo ri gucia ni yetagwo thungi thorana niyo ya thungi ya mathugumo ri kana kiga kiu gya gio ciarire kinginyitana na rectum gucia ni ria horondaga feces kana ekahorodi kioro kinene na maundu ma ni mokaga ringi ugakora kwina complication riria mwana kana riria mutumia akorwo ena ruo runene rwa kugia mwana kana rwa guciarwo kahinda karia karai kanene ugakora ati mwana uria ri ni aremerera kana ni aremerera ndaini so marima maria kana irima riria ri ni riambagiriria gwi form riambiriria gwi form ri ugakora ati ni irima riria ria rectum riria thingina bladder-ini ya mathugumo so ni yagia irima riria ria thingina thungi na hau ni horakora ati ni hagia na thina tondu mutumia uyu ri ndangihota gu control mathugumo make na ndangihota kugiririria kana gupinga kioro giake kinene so hau no ona hena complication koguo sirageria gwetha njira haria cingiumira so gakora irima riria yakora we ni kuma tondu no akora ni hagia na bladder ri ya mathugumo ri kana nyumba ya tumite nyumba ya mathugumo ri na nyumba ino ya ikuite mwana ri kugia na complication gatagati-ini ri no kinya hari ge irima tondu ni kwagia na kindu kina ruo na
hena ruo kumanisha mwana ucio nenda hakumira so kugikira ihinda rinene ri no nginya kurigia na njira egwitura na yetura hau ni okora ri mutumia ucio ni arega ni aremererwo ni go control niguo njira yake ya kioro kinene na njira ya kioro kinini niguo yes na we mutumia we hau tuhage ni ureyuria maybe we na murimu uyu wa fistula ureyuria murimu uyu ni uthondekekaga kana murimu uyu ni uthiraga murimu uyu ni uthiraga no uninagwo na njira imwe njira ya surgery nigetha surgery eno yeko ikahota guteithia mutumia ukahingwo irima riu waigwa rira expand ginya rigakinyira nyungu kana kiria bagi ya mwana haria iri ya wow kogo ni wega kogo andu acio meonaga tari undu muritu ni wega riu tuhota guku explain na niki githia na mbere nigetha murimu wa fistula ugakorwo hiro kogo gicunje kinene na tutirauga approximate tutire na uma wake ote no gicunje kinene kiria nyonete ni kiona ni ukoraga atumia tandu migire-ini ya ciana kogo ni wega twirore na ni wega tumurike kogo ino ni tabari ataukirwo at least no ataukirwo murimu wa fistula niki na tukirekereria tumere murimu wa fistula gutire mundu ciaragwo naguo murimu wa fistula ni guka ukaga ta mirimu iri ingi ya kugwatanio yes no riu ti ya kugwatanio ni ciiga kukagena ciiga cikagena complication na cikagena na abnormal connection so no ginya kugikorwo kogo gutire na connection njega ya bladder na rectum ri kogo akora hau ni hagena thina kogo gutire na connection njega kana connection ya veins na arteries wakora kwina thina gukorwo ku thini wa mahori kogo at least no wamenya ni complication kana ni abnormal connection ya organs thini wa mwira wako kogo ha twagota organige ni ngoro na mahori tucoka twathie bladder na rectum so indo icio ni ciako ni twahota guthindania at least no agana na ku understand rugo icio ni wataukirwo na nikio tumitaga taukirwo ni njeta ukimani wa hema na ni njitika kathikei tuonane Thursday yogi o hathini wa tunyamutumu yo tuthome maingi megi cells and microbes na tumaririkane tumere bina kiuria giothe no twandikire tandu twina mutaramu witu Grace wataukirwo na erinde gucokia no tuteithagiriria uko twina information ira turakorwo tukimuhe ngabo cia mwanya bye bye Mugi ni mutare leu taparere yataukirwo nirikite gukinya hakuja leu tunyamu twi muoyo ni ukite ni tandu wakwe utaukirwo makirio horo wigi mirimu thero na shubeni niritonekaga na maitho nicio cells and microbes na ruthiomi rwa gikuyu utaukwo na njira nyandanduku njitanagira na mutaramu Grace Giboi oro muthenya wa Saturday agigutirithia kumenya morutani maingi megie thero mirimu na njira ndikiru kuhoro makiria kana kiuria wina kio no utwaririe kuhetukira kuria kwa Oge Media Facebook page ona kana Facebook page ya tunyamu twi muoyo nduka hatuko uko thome makiria no taukirwo kuna